srečne imam ljudi, vsak srečo še deli. To smo mi. Pokloni lep nasmeh, na ustih naj bo se, če dobre volje si. Kaj rečeš naj drži, ostani tako si, prijatno boš imel vse svoje dni. Naj taki bomo si, za srečo vseh ljudi in skupaj hajmo si. Čuj ti, naj to vejo vsi, to ti naši Štajerski, vsaki poje si. Čuj ti, naj to vejo vsi, to ti naši Štajerski, vsaki poje si. Čuj ti, naj to vejo vsi, to ti naši Štajerski, vsaki poje si. Vsak ima težave kdaj, življenje ni le raj, to vemo vsi. Če srečo podariš, jo spet nazaj dobiš, verjemi, to drži. Prijazno me poglej, veselo se nasmej in da ti vidno lepši bo kot prej. Naj taki bomo si, za srečo vseh ljudi in skupaj hajmo si. Čuj ti, naj to vejo vsi, to ti naši Štajerski, vsaki poje si. Čuj ti, naj to vejo vsi, to ti naši Štajerski, vsaki poje si. Čuj, naj to vejo vsi, to ti naši Štajerski, vsaki poje si. Čuj ti, naj to vejo vsi, to ti naši Štajerski, vsaki poje si. Y llegó la noche aquí en el Club Esloveno de Pristá, donde se llevó a cabo durante todo el Día de la Juventud. Aquí en este escenario que está atrás mío se va a llevar a cabo una parodia sobre un luchador de la zona de Eslovenia, la zona norte de Eslovenia de Gorenska. Espero que a ustedes les guste el siguiente resumen. Tukaj je zelena izkaznica, tukaj zavarovanje, patente. Takoj od steno in dvignite tace! Kaj pa šlata, še pazi? Molči, kovilja, če ne boš fasala. Zdaj pa že alkoholemski pregled. Močno odprite usta in pihnite. Je kar v redu, ne? Glih na meji ste. Kaj bomo zdaj? Tokrat vas bomo prostili. Hvala. Toda Krpan mu tega ni dovolil. Krpan sem! Odkud pa si? Iz Vrbe doma. Za 28. goro. Prvo na levo, potem na desno, naravnost do križišča, potlej pa spet na desno. Tam sem doma. Ja, tam. A? Ja. Tam nekje. Najboljši! Razkužil vam bo grlo in ogrev srce. Šnopček. 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 Prostite, imate morda malo vodke? Pozabila sem popiti zdravila za grlo. A vas grlo boli?
Ja imam najboljše zdravilo za vas. Probajte ta šnopc in boste videli. To je pa čudež! V trenutku mi je izginila bolečina. Neverjetno. Koliko vam pa dolgujem? Za taka lepa dekleta kot ste vi, je kar zastonj. Oprostite, a vas lahko vprašam, kako se imenujete? Krpan. Martin Krpan. Zvrbe doma. Zvrbe? Zvrbe? Ne, zvrbe ne. Ja, zvrbe, ja. Ne, Kobi, ne. Ja. Ne more biti! Ja. Ne, tudi vi! Ja, zvrbe. Za 28. goro. Prvo na levo, potem na desno, naravnost do križišča, potlej pa spet na desno. Zakaj ste se pa tako prestrašili? Nič važnega ni. Poznam nekega Franceta, ki je tudi z Vrbe doma. Vsak dan mi piše poezije. Se ga že sito! Oprostite, kako se pa vi imenujete? Jaz? Primičeva Julija sem. Julija, oh Julija. Hvala. Počak malo. O, Vrba. Čop! Matija! Ne, Marko! Počak, še eno, si me še bil, počak. On je cesar. On. Pored! Low battery. Naš prav. S tem bo se urno. Zgubčevo. Kilami in 1,85 m svojo mesnico, svojo mesarico in močno kobilco Martin Krpan! Kar na lepem se je prdavs eno sekundo raztresil. Odsekal mu je glavo. Cesar mu je takoj čestil. Dunajskega zrezka, Dunajskega mesta izročam Dunajski ključ, s katerim boš lahko vsaka Dunajska vrata odprl in vzel kaj iz hladilnika. Sliču! Kako najedli, ja, pa kako! Ti je všeč? Krasen. Kar bi vam nič ne mogli postreči. Y una vez más nos toca despedirnos porque estamos llegando al final de este programa del Rinconcito Esloveno en la Argentina. Espero que haya sido de vuestro agrado y nos reencontramos el próximo sábado por Argentinísima Satelital. Pero ustedes saben de que si no quieren esperar hasta el fin de semana, durante la semana nos puede aprovechar con una voz seductora de la mano de Tati en el programa radial. ¿No es así, Tati? Exactamente, viernes de 19 a 20 horas por AM 1250 Estirpe Nacional. ¿Se puede deleitar con tu voz? También, puede ser, todo puede ser, chicas. Si a alguno le gusta, bienvenido sea.
¿Y qué te parece, Tsilka? Sí, también le agradecemos, como siempre, a la televisión eslovena por el envío de las imágenes, como también así a TV Primorka por el envío de la música, y por qué no también a las autoridades de esta iglesia de Don Bosco y este complejo por habernos facilitado sus instalaciones. Así es, nos reencontramos el próximo fin de semana. Srećno y na svidenje. Que la pase muy lindo también. Srećno y na svidenje. ¿Se imagina una casa quinta en medio de un parque? Mi Rancho, un lugar ideal para fiestas de 15 años, casamientos o cualquier reunión familiar. Su sueño se puede hacer en realidad, alquilando por una noche el salón de Mi Rancho, en el kilómetro 39 de la Ruta 3. Consultas y reservas al teléfono 4-441-1265. 4-441-1265. Adria Airways, una compañía aérea de bandera eslovena.